Pozdrav svima. Dobrodošli u novu epizodu podcasta portala Balkan Green Energy News, razgovori o energetskoj tranziciji. Serijal realizujemo uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Moje ime je Danko Kalkan, radim u revizorsko-konsultantskoj kući EY u sferi pružanja savjetodavnih usluga za održivost. Danas imamo izuzetnu čast da ugostimo čoveka koji istinski spaja nauku i preduzetništvo. Naš gost je dr. Jovan Vujasinović, doktor elektrotehnike i računarstva, naučni preduzetnik i menadžer sa preko 20 godina međunarodnog iskustva u elektronskoj i IT industriji. Jovan je specijalista za sve što nosi prefiks smart, pametno upravljanje energijom, pametni gradovi, pametne kuće, pametni merni sistemi i uređaj za daljinsko upravljanje. Njegov profesionalni put započeo je na elektrotehničkom fakultetu, gde je 6 godina predavao na katedri za elektroniku, a radio i kao istraživač pri Institutu Mihajlo Pupin u Beogradu. Preduzetničkim poduhvatom njegova karijera dobija novu dimenziju. Jovan osniva jednu od prvih domaćih kompanija za razvoj pametnih brojila, koju je od start-upa podigao do globalnog lidera. 5. kompanije na svetu sa prestižnim IDIS sertifikatom. Danas vodi porodičnu kompaniju VF Holding, koja se bavi konsaltingom, ekologijom i tehnologijom. Član je upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore i aktivan učesnik u brojnim stručnim i privrednim udruženjima, a njegov doprinos se ogleda u više od 60 realizovanih proizvoda širom sveta. Autor je i moderator međunarodnog programa Smart Talks with Jovan, čiji su gosti svetski stručnjaci iz oblasti pametnog upravljanja energijom. Jovane, dobrodošao u podcast. Hvala ti što si odvojio vreme. Za početak hteo bi da nas sprovedeš kroz tvoju akademsku karijeru i vezu sa današnjom temom. Hvala, bolje te našao, hvala na pozivu. Pa ovako, znači ja sam, da kažem, svoju karijeru započeo na elektrotehničkom fakultetu, gde sam radio od 2001. do 2007. godine i pored nekog tog edukativnog dela i rada sa studentima, mi smo prosto dosta radili te neke naučne eksperimente povezani sa praksom i suštini radili smo na saradnji nauke i privrede. I tu je, da kažem, imali smo sve neke moguće modele, od toga da smo radili za, na primjer, fabriku akumulatora, smo radili informacioni sistem koji je potpuno digitalizovao ceo njihov proces proizvodnje i formaže akumulatora, da bismo opet sa nekom drugom firmom radili na terminalima za daljinsko upravljanje fiskalnih kasa, kad su oni bili pojavili, gde smo radili kompletan razvoj, oni su radili proizvodnju i ono što je možda bio najveći projekat, koji je najduže trajao, o kome sam se ja suštinski pridružio, to je bio sistem za daljinsko upravljanje brojilima, takozvana pametna brojila danas, gde smo mi prvo se bavili istraživanjem komunikacije kroz niskonaponsku mrežu, da bi onda kasnije razvili kompletno i pametna brojila i ceo sistem i softver za daljinsko upravljanje kompanijom, daljinsko upravljanje brojilima i iz tog projekta praktično je proizašlo osnivanje firme koja je danas jedan od, možemo reći, vodećih proizvođača i prisutna na globalnom nivou na svim kontinentima sa plasmanom svojih proizvoda. Mogu, ajde da kažem i da ono što još, pošto je ovako vezano sa temom, ono što još danas radimo, a isto iz tog nekog naučnog dela, to je na tom terminalu za daljinsko upravljanje energijom. To je inače meni bila i tema doktorata i to je nešto što pojavljuje se potreba za tim s obzirom da prisustujemo instalacijama solarnih panela, baterija, električnih automobila, pojavljuje se potreba za uređajem u objektu, u kući koji bi upravljao tokovima energije kada predati energiju u elektrodistributivnu mrežu, kada preuzeti, a sve to da to bude optimalno i za distribuciju sa stanovišta održavanja balansa, a i za vlasnika sa stanovišta ekonomske neke koristi u vezi električne energije. Hvala ti. Šta danas podrazumevamo pod decentralizacijom sektora energetike i koje su prednosti iste? I da li možeš da nam preneseš neke regionalne i evropske najbolje primere? Pa, ključno je u suštini sa stanovišta proizvodnje. Mislim, znači, potrošnja je u principu
da kažem, uvek je bila decentralizovana, uvek je bilo svuda, ali ranije su sistemi elektroenergetski funkcionisali tako što je bilo par velikih elektrana i one su, znači, bile centralizovane na par mesta i snabdevale su ceo konzum. A danas ono što je ideja da se uradi decentralizacija i da i proizvodnja isto bude prisutna na mnogim mestima i čak ono što je vrlo korisno proizvodi tamo gde trošiš. I to su, da kažemo, omogućili pojava ovih obnovljivih izvora električne energije, posebno ti solarni paneli koji danas mogu se stave na svaki krov i praktično svaka kuća, svaki objekat postaje neki generator električne energije. I sad baš kad pričamo o nekim primerima, možda krenemo od regionalnog primera, recimo Crne Gore, pošto je njihova baš ta krilatica proizvodi gde trošiš. Znači, oni su prosto napravili posebnu kompaniju koja omogućava građanima da oni jednostavno instaliraju solarne panele i praktično postanu energetski nezavisni. Znači, prosto vrlo je zgodno, oni samo treba da okrenu telefon i dolaze ekipa, potpisuju ugovor, oni suštinski dobijaju i subvenciju od 20%, dobijaju povoljan kredit i uradi se instalacija opreme, koja je isto pod nekom povoljnijom cenom, s obzirom je nabavljena na veliko, postaje se solarne panele invertor i od tog trenutka oni praktično račun za električnu energiju je svede na neki minimum, na neke takse i naknade i tako dalje, u suštini sami proizvode dovoljno električne energije koliko im je potrebno, a u stvari otplaćuju taj kredit i za par godina kad ga otplate oni su energetski nezavisni i interesantno je celo objašnjenje uprave elektroprivrede, da oni na taj način svoju energiju koju su dotad prodavali na ovim prostorima, poznato je to, još uvijek ide po socijalnim cenama, umesto prodaju po socijalnim cenama, građani sami proizvode energije koliko im je potrebno, a oni tu svoju energiju mogu onda da prodaju na tržištu po nekim komercijalnim cenama. Što je važno istaći, opet oni imaju dosta hidroelektrana i onda te hidroelektrane mogu da balansiraju, da amortizuju toliko tih solarnih elektrana. Sad kad pričamo za neke druge primere, recimo interesantan primer Nemačke, koja isto ima dosta solarnih panela. Mislim, kod njih su građani odavno to instalirali, oni su čak bili, sećam se, obišao sam jedno mesto u Nemačkoj, oni imaju nagrade da su pioniri od Evropske unije, da su među prvima postavili, znači celo mesto su stavili i vetroelektrane, imaju i na gas, imaju, kako se zove, i solarne elektrane, znači praktično je onako celo mesto energetski nezavisno. Da, u Nemačkoj je čudno kada vidiš krov bez solara, pitaš se ideš, šta taj čovek radi. Da, baš tako. A onda pomisliš koliko su oni severniji od nas, imaju manje sunca, a kad prolaziš kod nas, zašto toga nema. I sad, kako oni balansiraju, s obzirom da su oni gase termoelektrane, a ugasili i nuklearke, recimo oni dosta koriste hidroelektrane iz Norveške. I to u suštini tako funkcionište. Sad tehnički, znači to može radi, sad komercijalno to je sad drugo pitanje, ali to je to čak, znači između granica se koristi, za razliku od primjera od Francuske, koja to radi u svojim granicama, ali oni imaju nuklearke da im balansiraju sve te neke solarne panele, kojih isto tamo ima mnogo. Tako da je to. Da, taj primjer nemačkog korišćenja izvora iz druge zemlje je poprilično zanimljiv i za naše balkanske uslove, da možemo između zemalja prepostavljati da napravimo neki balans i prenos bolje nego nekim drugim delovima sveta, prepostavljam. U uvodu si spomenuo pametno brojila. Šta je to pametno brojilo? Koja je njihova uloga u celoj ovoj priči i koji je neki istorijat u Srbiji uvođenja pametnih brojila? Meni deluje kao da to nešto traje predugo. Da, mnogima. Pa u suštini pametno brojilo je, da kažem, neka smo imali obično brojilo i prvo što smo dodali to brojilo bio taj neki komunikacijni modem. I on je omogućavao da se iz jednog centra ta brojila mogu u početku očitavati, da zamene ono da ne moraju čitači da idu i da ne zavisimo da li su oni došli 1. ili 7. nego da imamo precizno čitanja svakog 1. mesecu u 00 ili u 7, koliko je već podešeno. Kasnije je dodata i sklopka u samo brojilo, tako da je onda ono u mogućnosti da uključi i isključi potrošača, što je, da kažem, omogućilo i daljinsko upravljanje.
To je vrlo korisna funkcija, nije samo ono da se isključi potrošač i ako nije platio račun i da se uključi, nego je vrlo korisna sa stanovišta balansiranja, jer ima ta neka funkcija limit snage i elektrodistribucija ako ima trenutno problem u mreži da ima manjka energije, ona može da pošalje jednu broadcast poruku celom konzumu da limitira na 10 kW, 5 kW koliko ima snage. I ono što je bitno, svi dalje imaju bar svetlo, mogu i neke mašine uključe nešto, a i dalje je sistem stabilan dok ne prođe ta kriza, onda opet pošalju poruku, podignu limit i sve dalje normalno funkcioniše. To je jedna od karakteristika, na primjer, pametnih brojila, ono kao što rekao daje ta precizna i tačna stanja i omogućava da ima 15-minutni profil, znači svaki 15 minuta je zapamćeno stanje. To je onda vrlo korisno kad, recimo, građanin ima dilemu da li je to baš njegova energija, da li je baš to tačno njegov račun, pa se često sumnja da je neko se zakačio da dodatno troši i tako dalje. Kad dobijete taj profil, vi tačno možete da vidite i da sami znate kad ste bili kući, kad ste šta uključili, vidite da li je to otprilike to, ali to naravno ti profili pomažu i za samo balansiranje, planiranja i tako dalje. Kod nas je to, da kažemo, ja sam i pričao o ovom projektu na Elektrotehničkom fakultetu gde smo mi to istraživali, prve neke poligone pravili, sećam se 2000, mislim da je bilo čak druga, treća, kad smo mi instalirali prva pametna brojila u Elektrovojvodini i bilo je tad 5 kupaca koji nisu bili platili račun i bukvalno smo dugme isključili, oni su došli sutradan uplatili, na dugme uključili i svi su direktori rekli ovo je fenomenalna stvar, idemo u to i tako dalje. Međutim, onda je ispao problem standardizacije, onda se to rešavalo i tako dalje, ali možemo reći da je negde 2000 tu 12. 13. 14. već postojao standard i postojali su sertifikati i ti su problemi bili rešeni i u principu onda je krenula instalacija pametnih brojila kod ovih komercijalnih industrijskih kupaca i oni u principu manje više jesu završeni, ali je se razvukla instalacija pametnih brojila kod rezidencijalnih kupaca, kod građanstva u domaćinstvima i tu je, možemo reći da postoji taj problem, sad je tek prošle godine urađeno prvih 500.000 brojila, dosta je tu vremena otišlo na neka lutanja, na neke poligone, bilo je problema i sa tenderima, ovih 500.000 brojila na kraju je, da kažem, negde konačno se odredila elektrodistribucija za tehnologiju koju će da koristi, mada je ovih prvih 500.000 brojila postavila koristeći mobilne komunikacije GPRS mrežu, definitivno ono što sad dalje ide, to je ta neka MBI, to je tehnologija koja u ovom trenutku pruža neke najbolje mogućnosti i distribucija je uspela da za godinu dana postavi 500.000 brojila. Pa po toj analogiji, znači taj posao bi mogao biti završen, pošto tu ima još nekih 3 miliona, nešto malo više, znači to bi moglo biti završeno za nekih 5-6 godina. Sad, da bi se to desilo, mislim da je potrebno da se paralelizuju tenderi, da mogu da idu isto vreme, pošto imamo izvore finansiranja, a vjerojatno bi bilo zgodno i građanima omogućiti da i oni mogu da investiraju ako hoće u pametno brojilo, pošto smo svedoci sada da više neće distribucija, odnosno će očitavati na 3 meseca kako je najavljeno da to treba početi od nekog trenutka, pa recimo zašto ne bi građanin koji je spreman da investira u pametno brojilo, da ne bi morao da ide da gleda tamo stanje i da javlja, zašto mu to ne omogućiti, to je sve nešto što bi moglo da ubrza taj proces. To omogućava građaninu da na aplikaciji očita, da ne mora da silazi? Tu sad kod nas, znači u Evropi je zakonska obaveza da elektrodistribucija obezbedi web portal na kojem se nalaze podaci za građana i onda on može preko računara, telefona da ode i da vidi sva svoja stanja, jer su uglavnom u Evropi zemlje instalirale pametne brojila. Neke su čak Skandinavija instalirala još pre 20 godina, pa sad menjaju drugi talas. Da, navljaju. I druga stvar koja je tamo obaveza da brojilo ima taj neki port preko koga sam potrošač, građanin na licu mesta, ko će on da stavi neku opremu koja će tu nešto da upravlja, da radi, da može da real time ima informaciju o stanju na brojilu. Sad, kod nas to ne funkcioniše.
mislim da i ovi 500.000 što su dobili brojila nemaju taj web portal i to bi bilo dobro da što pre zaživi. Ima ta neka aplikacija preko koje može se javi stanje da se sve tu radi, ali bi bilo dobro da postoji taj web portal na kojem bi mogla se vidi cijela ta svoja istorija potrošnje i sve relevantne informacije koje pametno brojilo daje. Jasno, svega ovo što si rekao i još tu neki put pred nama. Da li Srbiji treba neka formalizovana mapa puta da bi se ceo proces završio? Kako je tvoje mišljenje? Pa, znači ovako, da bi se ta decentralizacija desila, prvi korak je svakako ta digitalizacija. Znači, moraju pametna brojila da se postoji, zato što prosto morate svaku tačku u tako jednom kompleksnom, složenom sistemu, gde sad imate proizvodnju na sve strane, znači morate kontrolisati svaku tačku sistema. Dao sam i primjer sa limitom snage, gde brojila mogu biti korisna oko tog balansiranja i svega toga. Znači, pametna brojila bi morala da se ubrzaju i da se što pre implementiraju u punom objemu. To je sigurno jedna stvar koja bi trebala se uradi. Pored toga, dobro, kod nas sad naravno isto ima tih diskusija, ono što smo malo prepomenuli, svaka zemlja ako gasi termoelektrane mora ima neki stabilan izvor energije, jer obnovljivi su varijabilni i da prosto kad nema dovoljno sunca ili vetra da ima nešto što može to da pokrije. Naveli smo primjer nekih zemalja koji to rješavaju sa hidroelektranama, znači svakako treba uložiti hidroelektrane. Naveli smo i neke zemlje koje rješavaju to sa nuklearnom elektranom i kod nas je bilo tu neke priče, u svakom slučaju i to je nešto treba rešiti, ali ono što definitivno treba raditi to je na što više objekata postaviti solarne panele. Tu posebno, znači, postoji prilika za škole, bolnice, sve te neke državne zgrade, koje, ako postoji, dobro, vjerojatno država i nema baš toliko da finansira sve to odjedanput, ali ono što postoje primjeri, to se ubrzava s nekim javnim privatnim partnerstvima, gde privatni partner pomogne u samoj investiciji i posle nekog perioda to ostaje, da kažem, državi, školama, bolnicama, gde god daje, i to, znači, pomaže u tom stvaranju energetske nezavisnosti, jer svaka zgrada kad instalira solarne panele, ona dobije određen stepen energetske nezavisnosti. I mogu čak, evo da navedem i jedan primer, mi smo sad u nekom procesu, radimo zadnjih pola godine na tome da jednu osnovnu školu Stanko Marić u Ugrinovcima pretvorimo u energetski nezavisnu i ekološku održivu. Znači, to je sad u stvari se dobija i dodatan moment sa svom instalacijom tih solarnih panela, mi smanjujemo emisiju ugljen dioksida, a znamo da je kod nas u zemlji to veliki problem. I baš, evo, recimo, u Ugrinovci kad se gledaju one aplikacije, to je uvek u ljubičastom zimi. Škola, pretpostavljam, trenutno se greje na kotao, na ugalj ili slično. Da, ona se greje na kotao i onda je ideja da stavimo i solarne panele i toplotnu pumpu i da ona zbog toga bude potpuno ekološki održiva, da ne zagađuje, a da bude energetska nezavisna, stavimo dovoljno solarnih panela, pokrije njene potrebe i za toplotnu pumpu i ostalo što postoji potreba za električnom energijom, i tu će biti primenjen taj model javnog privatnog partnerstva i kroz neki period, neki par godina to će potpuno školi ostati, a ona posle toga njeni, mislim, računi za grejanje neće ni imati, za električnu energiju minimizovani na nivou taksi i možda potrošnje u noćnoj tarifi, mrežarine i tako te stvari. Tako da mislim da je to nešto što isto treba raditi. I onda i edukativni karakter. Tako je, znači to jeste ideja onda da i građani, prvo deca, onda i roditelji se upoznaju sa svim tim i možda uspemo da napravimo, bio sam u jednoj posjeti solarnoj elektrani na sajmu u Minhenu, to je prva solarna elektrana od megavat na svetu pre 30 godina. I onda je napravljeno sve da može se popne krov, da se obiđe, da se dobije taj edukativni karakter, plus što su oni obezbedili da pamte stanja svake sekunde i onda tačno možemo da predvidimo ponašanje solarnih panela i trajnost i sve ostalo, i to je na raspolaganju naučnoj zajednici i dosta je pomoglo u razvoju svega toga, tako da iz te strane svakako ćemo raditi da bude edukativni karakter, jer onda u stvari ako bi i ostali stanovnici tog naselja krenuli to da primenjuju, što apsolutno mogu da primenjuju danas,
praktično bi mogli dođemo od toga da se celo naselje očisti ekološki, da nema zagađenja zimi, što bi, mislim, bio preporod. Jasno, evo, upravo dotakli smo se te teme i sada i u prethodnim izlaganjima, ali bi se vratio na pitanje uloge građana i zajednica u decentralizaciji. Kako vidiš ti to? Pa tu upravo vidim veliku priliku za građane i savjetujem sve da je iskoriste. Znači, svi mogu da stave na svoje krovove solarne panele, ako se greju na ugalj ili već kako se greju, mogu da stave toplotne pumpe i bukvalno mogu, kao ono što smo pričali na primjeru Crne Gore, da dođu do toga da budu energetski nezavisni, a da budu ekološki održivi, da praktično ne emituju nikako zagađenje. I danas to stvarno nije više neka tolika investicija, znači otprilike za neko prosečno domaćinstvo, cela ta investicija sad već ne prelazi 10.000 eura i može da se isplati za nekih 5-6 godina, da praktično posle toga nema troškova ni za grejanje, a kažem, električnu energiju trošak je na nekom minimalnom nivou taksi, mrežarina i tarife. I tu je, a druga isto stvar koja se tu dobio u ruralnim područjima ume da nestane električne energije i tako dalje. Ako se to recimo dešava po danu, imaju solarne panele, oni imaju električne energije. Znači dobijaju i taj određen stepen energetske nezavisnosti, da ne zavise toliko od elektrodistributivne mreže. I to je svakako na toj mapi puta nešto što bi trebalo da se radi i što bi bilo dobro i da i država i svi pomognemo se stvori mediji, da se stvori taj ambijent, jer mi je utisak da ljudi nisu naši ni svesni toga, da to sad oni mogu da urade na taj način i da je to sad taj nivo investicije i taj nivo povrata. Tako da bi tu bilo dobro onako sa stanovišta medija da se ta informacija širi, da ljudi postanu svesni toga, a sa stanovišta države stvaranje nekog ambijenta, kao što smo naveli primjer Crne Gore, gde građani jednostavno to mogu da urade, jer pošto se oni, većinom se ljudi ne razumeju to i to im je problem i sad je to sve njima i tako dalje, to je tamo stvarno napravljeno da okrenete telefon i dođu iz te firme koja je elektroprivreda napravila posebno i završe sve živo, što je potrebno. Da. U svetlu, da kažemo, energetike moramo spomenemo, iako to nije najnovija vest, zakon o energetici se izmenio nedavno. Možda da nam kažeš koji su to neki novi akteri na tržištu i u svetlu ove teme, kako oni, što bi rekli na srpskom, enabluju ili omogućavaju prelazak na digitalizaciju i na decentralizaciju. Da, pa jeste, zakon je tu negde, čini mi se oko nove godine, uveo pojam agregatora na tržištu električne energije i on je stvarno neophodan, pošto smo naveli da sad mogu i građani i svi ovi objekti mogu da stave te solarne elektrane i oni postaju onda akteri na tom tržištu električne energije. Ali pristup tržištu električne energije je prilično složen i skup. Znači, samo bankarska garancija je 1.000.000 eura, tako da nije za svakoga. Nije za svakoga, i onda u suštini agregatori upravo tu služe i oni se pojavljuju da pomognu sa tim nekim malim ili srednjim proizvođačima da im omoguće pristup na to tržištu električne energije i to bi bilo dobro da zaživi, jer ono što sam sad pričao, znači građanin u prvoj nekoj fazi on može da stavi te solarne panele koliko da ima za pokrije svoju potrošnju. Ali možda u budućnosti, ako bi tu postali agregatori, on recimo ako proizvodi više nego što troši, to mu neće biti plaćeno. To je praktično neka bačena energija. Ali recimo sa pojavom agregatora, ono što je neki cilj da se razvije tržište, da građanin sutra može i da proizvodi više i da zaradi na tome, da trguje tome. I agregatori treba da pomognu u tome. Kad pričamo kod tih prođumera, znači kupaca, proizvođača, znači to su domaćinstva, zgrade i tako dalje, ali agregatori generalno pomažu i samim proizvođačima, pošto ima i nekih koji ulažu u solarne panele i onda gde su samo proizvođači, znači i njima prosto se pomaže da pristupe tom tržištu.
sad ono što je u ovom trenutku urađeno zakon je donio taj pojam, ali nisu završena ta podzakonska akta da bi mogla ta licenca se dobije, ona još uvijek ne može i tu bi bilo dobro da se, što kaže, na nadležne organe apelujemo da požure sa donošenjem tim podzakonskih akata, da se što pre uspostavi ambijent u kome može se dobije ta licenca agregatora, da se time da posle razvoju tržišta, a samim tih instalacija svih tih obnovljivih izvora električne energije. Jedno bonus pitanje, što bi se rekao, malo možda digresija, ali ne potpuna. Kako se uklapa elektromobilnost u cijelu ovu priču? Znamo da su u pitanju decentralizovani potrošači, kako se oni uklapaju u svetu decentralizovane proizvodnje? Pa oni se, evo baš sad ovo što smo pričali, super uklapaju, što kaže, dok ne zažive agregatori, dok ne se pojavi neka situacija da ako proizvodiš više nego što trošiš, pa tu praktično energija ide u etar, onda građani mogu da zaključe, kažu, pa dobro, što ne bi ja kupio električni auto, instalirao punjač i taj višak energije koji imam koristio da punim svoj električni auto. I onda je na taj način, ako punim svoj električni auto iz energije koju dobijam iz solarnih panela, što praktično nemam neki trošak, tako sem održavanje panela koje je minimalno, ja se praktično vozim bez troškova. I to je onda nešto što upravo ljude može da postakne da pređu na električne automobile, jer ipak činjenica da su oni i dalje skuplji od ovih na fosilna goriva, ali ako bi oni ne bi imali trošak vožnje, a onda dolazi onaj moment da ako nije na fosilno gorivo ne zagađuje, čistimo okolinu, a svi volimo da šetamo ulicom, da dišemo svež vazduh. Posebno zimi, zamisli ono recimo u Beogradu kad šetaš 3 trake i naravno uvijek osjećamo od automobila, zamisli šetamo, nema ništa. Neko sad, mi se prijatelj vratio iz Kine i kaže toliko, kaže ima električnog automobila da on gotovo je šetao po Šangaju, nije vidio uopšte automobil na fosilna goriva. Da. Ništa ne osjeća, ništa ne čuje. Kaže. Pa pravi eventualno na benzinskim motorima ili hibride, ali dizele više ne prave, da. Bilo mu naučno fantastično, niti ima zvuka, niti ima zagađenja. Tako da nadamo se to jednoj lepoj budućnosti. Da. Spomenuo si već i cifre neke u kontekstu u kojem smo pričali, ali generalno pitanje finansiranja svih ovih stvari, kakva je trenutna situacija? Pa tu sad, znači to su te cifre, ali je ljudima i dalje nekima problem da oni to sad izvade iz džepa i da plate. I sad, znači, bilo bi dobro da imaju mogućnost da ili neki subvencija ili neki kredita. I tu sad situacija postoji takva da svake godine sad se pojavljuju te subvencije, otprilike to ministarstvo raspiše za opštine, onda opštine konkurišu u negde prvom, drugom kvartalu i onda za građanstvo se raspiše, evo sad se očekuje negde da bi trebalo u julu da se raspiše za građanstvo i tu može se dobije subvencija za instalaciju solarnih panela, ima ono generalno za energetsku efikasnost, ali i za toplotne pumpe i za solarne panele i to je dobra stvar. Ono što sam jedino čuo sa terena da ih nema dovoljno, da ih bude mali broj, da mnogi ostanu koji su zainteresovani bez toga, pa bi tu bilo dobro da se poradi na tome da se obezbedi veći budžet, veća sredstva za te subvencije, bar dok se to malo ne zaleti, jer je činjenica da danas 0,1 ili 0,1 domaćinstva svega ima solarnih panela po posljednjim studiji koje u našoj zemlji koja je rađena, iako domaćinstva troše 50% ukupne energije, znači 50%, oko 50%, 48, 50%, znači pola privreda, pola domaćinstvo. Znači ne postoji nijedan razlog da domaćinstva ne instaliraju solarne panele, bar za onaj deo koji same troše. Tako da bi s te strane svakako dobro došlo, to su te subvencije. Opet ono što je dobro, postoji sad već dosta banaka koje daju te kredite i tu postoji subvencija, neka od nekih 20%, tako da u suštini kredit na nekih 5 godina onda dođe kod da je beskamatni, praktično subvencija pokrije kamatu. Što je dobro, mislim da postoji. Tako da ti su mehanizmi neophodni, pričao sam primjer u Crnoj Gori, znači jednostavno mnogi građani to uradili, ali nemaju novac za početnu investiciju i stoga bi bilo dobro da bude što više tih subvencija i da ti krediti postanu vidljiviji, da
ljudi to počnu da koriste. A šta je po tebi glavni razlog, ajde kažemo, tog niskog procenta, koliko učestvuje svest, koliko učestvuje nedostatak finansiranja? Šta je sada više? Moj je utisak da svest sve veća i da sve više ide ka tom problemu okvira i finansiranja. Ali se slažeš ti ili... Pa dobro, kod nas je uvek negde potencira siromaštvo u našoj zemlji i da je to problem za bilo kakvo proaktivno razmišljanje, ali mislim da postoji ono što sam i malo pre rekao, da postoji problem sa svešću. Nisu ljudi se iznenade kad im kažem, nisu svesni da je to sad došlo. Negde oni to možda i ako znaju, ali otprilike to je negde tamo daleko od mene, nije to u mojoj sferi, nije to otprilike za mene, to je za tamo neke. Malo to ko naučna fantastika. Mislim, sad kod nas je bila i velika priča ovo sada što je Elektrodistribucija najavila da sami građani očitavaju, pa i oko toga bilo velike Da, oni su to i odložili upravo zbog toga što jeste, da, i kao otprilike građani nemaju elektronsku pismenost, imaće problem, sve ostalo i tako dalje, onda otprilike ovo kažem i neka sa složena priča, sa tamo neki paneli, neka struja, šta je sa to, i postoji taj problem i slažem se da postoji problem sa svešću i zato sam rekao, mislim, dobro bilo da mediji što više to prezentuju, da ljudi toga postanu svesni i mislim ono što kod nas uvek najviše funkcioniše, ja se sećam tamo koje su to bile 92.000 kad je ono centralno grejanje masovno krenulo da se uvodi po kućama, ali to je otprilike bilo ono, uvede komšija i onda kad se vidi kod nekog komšije i vidi kako to funkcioniše, komforno živi u majici. Jeste, da, onda krenu ljudi da vode. Što opet nije ni čudno, mislim, opet kad vidiš drugačije. I to je isto činjenica. Kad bi to ljudi više imali da vide, kad oni to osjete, kad prijemčivo, onda oni to uzmu. Zato smo i ovu školu krenuli i zato recimo bi bilo dobro forsirati i druge škole, osnovne škole u mestima, one imaju veliki uticaj na samo naselje, na građane, i zato je dobro, znači s te strane država može tu inicijativu da pokrene i da time to pokaže, a onda opet i kad neki građani to, kako zove, urade, onda sve to utiče da se menja ta svest i da ljudi onda kažu ovo je dobra stvar i onda se, ljudi kad reše, onda se oni potrebuju, nađe oni novce, onda uštede, preraspodele i tako dalje. Da, pričat ćemo na kraju i o tvojim nekim ličnim primjerima, ali pre toga bih te pitao, ajde kažemo neko proročko pitanje, kako vidiš situaciju u narednih 10 godina, ajde ove prve 2-3 godine znamo šta nam treba, pričali smo, ali i preko toga, kako vidiš taj deo Srbije za 10 godina? Pa, ono što bi definitivno, evo, mi smo sad pričali o toj mapi puta i da svakako je mnogo značajno da se građani uključe u to i što kažu da se ta masovnost. Da se ta neka zelena agenda sprovede na neki demokratski način, u smislu da učestvuju svi građani, da i oni ostvare na ravnomeran, pravedan način, da ni oni ostvare neke benefite u toj energetskoj tranziciji, da ne bude samo da niknu neke solarne elektrane, vetrogeneratori kod nekih kompanija, nego da i prosto sama domaćinstva postanu energetski nezavisne. I tu je sad taj prvi korak da oni stave to solarne panele i za grejanje, rekli smo, toplotne pumpe. Sad ono što će u nekom trenutku, kako to ide u nekoj perspektivi, kako se to razvija, kako toga ima sve više i više, onda su potrebni skladišni kapaciteti. I mislim da u nekoj onda tački sledeće što će, kad dođe neke masovnosti primjene solarnih panela, da će onda i domaćinstva trebati da primenjuju da ugrađuju u kuću skladišne kapacitete, što će onda njima dati, da kažem, mnogo veći stepen energetske nezavisnosti. Mislim, evo ja mogu da kažem, imam jednu drvenu kućicu kod jezera koja ima solarne panele i bateriju. I potpuno ja što dođem tu na par dana završim svoje potrebe, uopšte nemam vezu sa elektroenergetskim sistemom. I to je sad ta neka velika stvar što ste vi sad došli da tamo na nekom brdu možete dignete kuću da nikog ništa nema i da imate električnu energiju. Ja volim da kažem sad da je Tesla živ, da to vidi, bio bi srećan i ponosan dokle je to došlo. Tako da vidim nešto sledeće, vidim to su te baterije. Sad da će to biti baterije ili
često navodim te primere Nemačke, dosta sam tamo puta bio, imali smo ta neka studijska putovanja. Recimo, posljednji put kad sam bio, dosta slušamo o zelenom vodeniku. I meni je to bilo interesantno da vidim, ali mi to isto sve bilo malo naučna fantastika. Ali kad sam otišao tamo u jednu opštinu, su možda neki 35.000 stanovnika, gde su oni instalirali i solarne panele, i vetrogeneratore, i imaju i baterije, litijumske, imaju postrojenja na zeleni vodonik, imaju i šta radi sa zelenim vodonikom? Mogu da generator vrate u mrežu, mogu da prodaju zeleni vodonik za vozila, za kamione i tako dalje, ili ga čak ubacuju u gasnu mrežu, do 10% može da se... I otprilike imaju 3 puta više nego što im je potrebno, tako da onda i prodaju energiju kad imaju viškove. I onda sam negde postao svestan da je to stvarno realnost kako to funkcioniše. Sad tu ima dosta problema u tim prelascima, transformacijama iz zelenog vodenika, su veliki gubici još uvek, ali ja negde verujem kao naučnik da će to da se reši nekako. Sve je to uvijek, kad pogledamo istoriju, funkcionisalo, odredi se neki pravac, neka strategija, onda naučici radi na tome i na kraju oni to reše. Tako da sam tad čak vidio, što sam se iznenadio, da postoji jedan skladišni uređaj za domaćinstvo na zeleni vodonik. I onda vi dobijate da vi možete bukvalno od leta energiju koju ste pretvorili u zeleni vodonik, da je onda zimi koristite. Dok opet ako stavite ove baterije, one vam otprilike drže to neki 24 časa. Tako da sigurno će biti potreba u nekom trenutku da se stave ti skladišni kapaciteti, jer činjenica da sad mreža igra tu bateriju, i to je distribucija dozvolila, ali kad se poveća taj obim, onda će morati da se povećava. Tu sam sad pomenuo i taj zeleni vodonik, znači da li će se pojavljivati ta vozila na zeleni vodonik ili će ostati električna vozila, negde opet da će biti jednog i drugog, da će kamioni, ova velika vozila ići na zeleni vodonik, a da će automobili ipak biti na baterije, ali tu se negde očekuje opet i da će se napravi električni automobil koji može pređe 900 km bez punjenja, ko što sad može na fosilna i da onda to i dobije neku svoju masovnost. Ali to će morati da prati veliko ulaganje u infrastrukturu. Pa za zeleni vodonik da, to definitivno su velika ulaganja u infrastrukturu, a za ove na same baterije i tako dalje, pa dobro, nije neko veliko ulaganje punjač da se stavi u domaćinstvo, se instalira, a same sad što će na benzinskim stanicama isto trebati da postoje i one će možda u nekoj budućnosti potpuno se pretvore da imaju samo punjače za električna vozila, tu postoji neko ulaganje. Da. Evo, za kraj bih te pitao, pošto smo u pripremni razgovor prisustvovali radovima kod tebe, da kažem, online smo videli da su majstori tu, pa evo, možda nam kažeš čemu se radi. Da, pa u suštini, ja to kažem u suštini da bi nešto razvijali i bavili se naukom, onda je neophodno da živimo u svom eksperimentu, jer tako onda najbolje zaključujemo koliko je to zgodno, da li je ta funkcionalnost dobra, da li nam treba neka nova i tako dalje. I onda u suštini, ja kad sam se bavio razvojem pametnih brojila, ja sam i tada imao u svojoj kući neke predajnike, prijemnike, a moja tadašnja devojka je bila na istom traforeonu, pa sam onda mogu i kod nje to da stavim i da provjeramo kako ide komunikacija kroz niskonaponsku mrežu i da pričam tu sa mojim poznanicama, evo sad kroz ove kablove vam vide 230 volti, ali evo ja i komuniciram. A sad se bavim tim daljinskim upravljanjem energijom i onda u suštini se uključio da moram da instaliram solarne panele, da moram da imam tu bateriju. Ti živiš na Novom Beogradu u stambenoj zgradi, čisto znamo kontekst. Da, u stambenoj zgradi na Novom Beogradu, ali sam uzeo stan na posljednom spratu, da onda prosto mogu tu da instaliram solarne panele, uzeo sam garažno mjesto da mogu stavim punjače, pošto je nova zgrada, instalacija je bila sad u ovim novim zgradama, može se naći neka mjesta koja imaju za punjače, i to su onda obično razdvojena brojila, jedan za stan, jedan za punjače, i isto tako sam onda u stanu instalirao smart home sistem, i ono što sada upravo radimo, da tu sad taj terminal stavimo koji bi upravljao sa svim tim, znači on bi bio povezan i sa solarnim panelima, i sa smart home sistemom, i sa baterijom, i sa punjačima, i u neko sada dogledno vreme. Mi smo u suštini napravili
i osnovali smo agregatora sa partnerima, smo osnovali firmu za trgovinu električnom energijom, zato što da bi taj sistem radio, to očekujem da se i ovde kod nas pojavi. Vi sada imate snabdevača, EPS, tako snabdevanje, i vi imate otprilike onu jeftinu i skupu tarifu i nemate neku mogućnost da sad vi plasirate energiju u mrežu, ono što sam pričao za samu trgovinu, a ono što sad već postoji na zapadu, to će doći kod nas. Recimo, vi možete izaberete snabdevača koji vam daje cenu istu koja je na berzi. I onda taj uređaj, on prati cenu na berzi i kad vidi da je cena visoka, da je dobra cena, on onda može tada da donese odluku i isprazni bateriju, izbaci čak i bateriju vašeg automobila, pošto uređaj ima veštačku inteligenciju i on prati vaše navike i on otprilike zna, i on je možda u tom trenutku siguran da vi 24 časa nigde nećete ići i vidi da mreži je potrebna energija, da se dobro plaća, on uzme to i isprazni. A onda sad opet uz pomoć veštačke inteligencije on ima neko iskustvo kako se kreće cena na berzi, zna da će za par sati biti jeftina i onda će koristiti da puni. Tako da to je nešto na čemu, kako se zove, eksperimentišemo i ono što vidim da će biti u budućnosti, ja već sad čujem da kažem, već postoji na zapadu tih snabdevača koji nude takav jedan režim i recimo čovjek došao iz Nemačke, ima takvog snabdevača, kupio bateriju i on radi to peške sada. Što sutra da radi taj uređaj sa veštačkom inteligencijom. On kad vidi da je cena struje visoka, on onda isprazni bateriju, kad vidi da je niska, on napuni i nešto zarađuje na tome. Sjajno. Jovane, hvala ti puno na vremenu i diskusiji i razgovoru koji smo sproveli. To bi bilo to za danas. Hvala vam na gledanju. Pričali smo o decentralizaciji, digitalizaciji energetskog sistema. Vidimo se uskoro u narednoj epizodi.